Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya ang kaya. Kaano pa? Nakadabaga. Isumutin baga ni Jose akaroba da. Anya ka no patay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas itidana. Ay, amangan mo cardiac arrest mo. Nalipatan na kit ni ating mangis ang kail. Saan man mo't arabak warong? Saan ko mo't may rabak ang kail? Bagak lang matipod now. Nakalungunon yun no mapandapay lagumatang itilungon. Saan ko mo't nadamag da itang kail? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Kakadimot makilamay inton rabe ay badaw. No dagasin na laki din ni parenting Dagasin na ka. Nga main takrut day kay amapan itinatayan no awan kadwana. Right, umay kakadimay, no may nimbari bana. Ay katuan ngum agawit tayo adagos San tayo nga agbayan, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay, agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. At damo ni Mariba ng akadwa kinchay. May siguro mo ni kagawad ko anang kadwa yung tao. Nagado ti tawang kang. Agasam nga iti kapi nga isewda. Ay, mangtagta iti tulong tayo tapno ada inayon da nga igatang iti pagkapay. Ita ijo unag. Mangtagta iti tulong. Sa nabalikan ni Banang. Napan nakiistorya kadag iti pada na apapakay. Unang kail. Intang aruday. Naangay da iti amiteng. Tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay. Iso mo ti matulungan no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw maray. Ayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro no namatayan. Agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta kat ited iti natayan. Dakkel ama itulong dahita iti nagminatay. Ayun maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayo no kasta ti aramiden tayo. Nasken nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tengel iti makolekta. Kentap no adda met mangimanihar. Ay kagapot ta sikat ti nakapanunod maray. Ay katsikan ati mangitaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kameten iti kakadwam makatulungken ka. Iti nagmimitingan yung di barangay hal. May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Kanya tulong da ita. At ka di may tulong da kanya. May saka miyembraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamet ti awanan gasat, si kamet ti matulungan. Mano ti singirenda kada miyembraw? 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakkelang ngay da ita 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dagsingel. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod miyembro. Ay matinsa da ita. Nungay ado ti agigid na namatay. Manungay ti bayada. Umanlugog ka ka ti binuangay ni Marikwanan. Panagtitinulaw. Ay katuna paray. Makatulong tayo ti kabaranggayan tayo nga agminatay. Ay no siya. Diyak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda ka mo't apilpilitay na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka, no nituyang ko ti awan gasat na. Ay, saan mo anam namaan ta saan ka mo't nga rod ako mapang. Di la membro Uray sa anak ko mamembro, kit tulungan da. At itunulong nga rod ako na yaw. Ay, ataya mo't kasta. Kaya't mo atulungan da ka. Ang di mo kahit itumulaw, kumapang ka pa'y Tata, adadwaan nagiddan api musay membro. Agbayad kayon. Anya, dua manay. Payaya nga giddan damat ay, kitawan kwartak.
Kat anyangay nga rod. Ay, inton maminsana ka nga agbayad, tawan pa'y kwarta. Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maitatitulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda at may remedyaw. Aguray da, ingana nga adda kwarta. Umay kayon to agbayad iti barangay hall tata. Saan ako nga agsubli dito, itain maya motoy. Imbag ta nasabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngamin aggidan dagita amatay kat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga intad ka. Apay nga'y adi na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Maala siya kung timang tayd basang. Pasinsya amon ni Tatam Abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaron no, nga umayak ag singer. Dakayon to ti singer ak nana. Saanon ani tatabadong? Maala, dalatakan ka day tabasang. Iso na laang, takanayonak nga adda iti bangkag. Nakasingir kayo ka din ako liktors. Tain tayo itad titulong iti masaknan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong. Di na kaya tiyag bayad. Mano ka din anatay ti saan na nga intad titulong na. Dahil ti tanluan na ude, di na pa'y intad. Damagag tupay, no bayadan lang to. Tano saan? Ikatuntayon aming bro. Ay naimbag ta nagkita tamar. Apay, di mo kano kayat ni pare Badong tiyag bayad no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayo nak ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singay. Taiso ti adda ijay balay. Hindi itad nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makumplito. Kasta ka day, kapitan. Ala, tamapanak to kin ni Marikwanang. Takita numanupay ti saan nga intad ni Badaw. Apay namin akas jay ayan ni pare Badong. Kat saan mo't adakas ti tumulong. Kadagit ti kabarangkayan. Ay na, pasensyaan yun, kapitan. May bagbaga aktaw, parang agnakaw. Ay, Badaw, apay aya, di mo bayadan ti pagrubangam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Kasi nupusupan ka na ni Marikwanang tirumbang abayadam. Nay, pinayadan na bagaya may. Ay, kabaya mo na. Ayawan na talaga tibayin mo. Apay abaybay am ako nam. Ingkakiday. Adda nagtutulagan. Ano saan ka nga agbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta aming. Ngayon bay bayad ka, kas tulaw. Asino ko mga iti mang isublay. Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mag. Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na, agbayad ka kiday no adda umagsingir kang ka. Tano si kanto matag kasapulan iti tulaw. Matulungan kanto mag. Unay lakit ni Tata Badungan. Tiwad amang tag iti tulong itinatay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaw, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti maseknan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot day tang kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak ta. Tadak kala katulungan daday ta magastos, kabayatan ti damay. Ay, wen ang kagawad. Lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad duma pa'y akasapulan. Ay, wen nga rod. Iso an nasaya at dahito'y grupo an nabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay ti kas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mati makulik ta ama itulong iti masaknan. Tilang maday,
No adda tikas kinitata ba daw nga nagrigat nga agbayad. Podno day tako nama. Isu nga adda paglintagan a pinutar may. No adda saan a makabayad iti mamitlo, maikat. Husto na ita. Tapno agnagam tinagrigat nga agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pa ilabayadan ti insupusup ko. Kat adamanen matay ay maikatan. Amo na ka di ita na paglintagan? Amo ni Kabadong. Taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingkay di balay da ijay laod Madama amalamlamayan ti isingsingirak. Agsasaro no lakit ti matayang. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak laang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanun to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no sika ti madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagbilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Yeah. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Marikuanang, apa nagtitinulaw. Ngem may saka kadagiti narigat kanung agbayad. Ay oray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. San ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mo. Apay kumakasi Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kadeng? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamot ti mapukaw. Mabalin aya abalkutan ka iti ulos sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendado mapaya masapsapol. Naamiris mo ka dahin ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito'y sangot ti Tersina, kukumaray. Itaman pa, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No adda ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Ay, wala. Wait, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anaawata kaw. Nasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kinituyang kaw. Ang mga adan tumanan daksang gasa at ngagkasapulan iti tulong. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong. No kasta ko ba amin membro, di awan parikot. Good job, Nanakwanang. Mayat timbangon mo aganwat apa nagtitinulong. Si kamot tatabadong nasaya at tanaawatan. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kaptan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Kuji Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, saan ka di animarito yung manager mo?
Wen nga rod, manipod naglako da iti natengda. Kanayo nan arumwar. Ay, sabali mo't tigalad ni Marituyang. No adda kwartada, kanayon arumwar. Inton na ibos, ay anyangatan. Sapay saan pa'y adumagas dito Tersina. Kaslaawan nakita na no kasya lumabas. Kat saan mo't asigod akas jay kumarita. At dalatamat pa nagbaliw ti tao Maray. Ay, Maray, agbaliw kanto nga tamal. Narigat yag sasao. Ngam saan arumbang alipatan dagiti sigod agagayem no adaman kwartam. Dakkel nga agpaiso ti maaramidan ti kwarta iti tao. Depende day ta iti tao, Maray. Madlaw ko akas likam dagiti sigod ako kumaring, tuya. Amangan nga may no agpailibre da, wano umutang da iti kwarta. Ayo, na yun day tangaramid mo. Gaputad da kwartam, saan mo idan nga amamad? Diya nga rod kayat nga umutang da. Apay ko mga umutang daking ka. Ang mga not adupay ti kwartada, ngamsi ka. Nga ta. Basta, sa anak pa'y amakilangan kadakwada. Siya pa'y kitday ti mabayin iti kastangan aramiday. Apay ko maamabain ka. Awan mo't utang ko kadagita at tao. Kwaraw, makikitam ka day, no sa dino ti papapanan ni Marituyang ijay ilay. Yan timay. Kuna mapan ni jay ilay. Ita, tamagan, no niya ti papanan na. Ilay nga raw. San ka day antay? Ay, di nakman pilosopuan, Kwaraw. Song batam kit di tinamdamagal. At damot nakita kakakadwa na pa ni ti restaurant antay. Kasta ka day. Sugayam adi na kamin masango kan ni Marikwanang. Taadagayamon sa bali, agagayam na. Agimon ka kaday, antay? Ay, saan mo't? Mas daaw kamilaan kan ni Marikwanang. Tanagbaliw. Manipod na wadwadan tinaglakwan da kan ni Paribadong. Nagbaliw ka di mait ni Tata Badong? Saan mo't ang nagbaliw ni Paribadong? Isumot latta. Ada ka di trabaho nito yung ijay ili? Awan mo tiyambok, kapitan. Apay aya. Ay mas daawak ta kanayon arumwar. Aga sumay tipliti na amapan kun agawid. Ay, wun nga rod Maibusin atin naglakwan da itinatang. Diyak ko mamakibiyag. Ay naapaw. Maasi akin ni Paribadong. Kakaasing agbangkag. Ay, mano abulan na nagmula ka na nga si Kaso, sakbay anagapit. Agpasugnod ka nung ngamin adagos ni Marituyang nulapdan ni Kabadong. Ang pampanuy-nuyan ng ti asawa na. Sayang tinagbanbanugan na. Kasano nga no saan anapintas ti sumaruno nga apit na. Ay, wun nga rod kapitan. Enteng. Kasa sa umsamat ni Marikwanang itay. Hey, wen ako nakabala ka dandaman met ni Tuyang. Tanay, kakaasi ni Paribadong. Kain kanayon arumwar ni Marituyang. Apay aya, apakasiknaram ti iruruar ni Marituyang. Ay nainton awan kwartada, umay damanen umutang. Apo, sakpay matireng-rengen da, no awan kwartada. Sa bagay, no apay mo't akas jay na ni Marituyang. Kasla nga ron nakabulos apagod nga aso. Sumanursor no adda kwarta na. Ay, agbalaw to ni Paribadong. Agbalaw da kunakman laangan ang awan tugaya man kwartada. Ay, day tati na panunot ka. Kaasin ni Paribadong. Kanayon pa'y piman ijibangkag na. Ay, bareng tumurod ni Paribadong kat sitaan na ni Marituyang. Naggapam ka day. Malumain. Naggapuak iti balay ti gayim kaw. Ay, saanin nasaya teramid mo. Kanayon kamutin arumrumwar. Ang mga manoy ni boss mo ti kwartata. Gumatgatangak iti iyaw awid kaw.
Aglablabos kan tuyang Saanin nga umnaw, ti aramid mo. Manon tinabati iti kwartata. Awanan tenggat-gatang kumat iti sidahan ta. Anya, awanan ti kwartata? Inibos mo? Saan mo't asisyak tinagsida iti nangigatangak? Manumalang ti ginatgatang mo asindata. Manipod ita, tilangan pakitsindam, titid cooking ka. Apay ngay, saan ka di arumbang asyak ti mangigam iti kwartata? No mo nga idulain. Saan, mate? Tapag bulakbol mo, mate. Ay, sayang, tinagbanbanugan ta. Nukas talang, taramid mo. Kwarog, kasla saan kumat nakita ni Marito yang arimwar ita? Apay ka diyan, tay. Rimwar siguro, ngam ijay balay dalaang. Ijay ilay, ti kayat ko asawan. Awan siguro kwartanan, isuasanin pa ni jay ilay. Kasta nga ta. Naibos nga tanti kwartana. Ngaminton addan tumanan kwartada. Kanayon tumanan arumwar. Ay, sabagay. Talaga akas tati ugali day jay amarituyang. Itatawan kwartana. Sigurado nga umasidegan kada kayo, antay. Awan maaramidan no kasta. No umasidag, alangan nga abugag. Nana, adda kamot dito'y waing nga aglablaba? Apayakas lanas daaw ka. Tiamok ngamin kat adda paskan ijay balay da kagawad. Saan ka ding agkumari kayaw? Anya ngay apaskan. Saan namot akasangay ita? Basta nakitak nga adda ijay ni Kapitana. Adda video okay da. Kunak ano kasangay na? Nangabang da ka di iti video ka? Saan ko nga amo no inabangan da, Nana? Madama nga miti panagkantada ijay ka. Kasta ka day. Ay nasapaak nga men apimanaw itay. Saan ko anangag nagvi-video kay da? Nay, gimatang mo't gayam ni kagawad iti video kinanday. Wun, Kwarog. Imbag apag video kyan no ada paskan. Kas kumaiti kasangay. Ay, ang mga no ipaabang na pa iti video kina. Pasa tinegosyo na dayta, Kwarog. Amumutan ni Marikwanang negosyante. Negosyantay. Iso adina nasangot inakiasawa. Nagsao kamat, Kwarog. Apay, sika, adang arud asawam. Nyanti, mat. Ubingak pa'y matama idilik kinagagawad ko anang Maasawaan ka pa'y nga ta, Kwarog. Kabuteng munsamot ti babae. Ay, saan ko pa'y ngamin nakita ti kapisi ti pusok anday. Anyang madanon to dayta. Ay, kaano pa'y nga dayta, Kwarog? Dandanin anday. Agbalaw kayong tao. Magnak to iti altar akadwak ti reyna ti biyag kao. Namin anon anang ngagkukan kadayta, Kwarog. Maray, ada ka din naglawaw. Maipapanitian niya. Maipapan ka ni Marituyan. Diyak mo makikitan arumwa. Dayta kumamot ti damagat itay, Mare. Naibos siguro ti kwartana. Isungawan aramaten na arumwar. Nalabit kasta. Kaguram ka di kumarita. Ay, saan mat, Mare? No umay manon makisarita kadata aka't kasarita talata. Wun amaray. No ngamin tutupam ti madi nga ugali ti may sa atao. Kasla agpada kayon iti kababaleng. Wun sige. Urayan ta no umay makisarita kadata. Ikan sapay nakaluto iti masida. Altaway. Saan laeng amasida? Awan bagas. Awan mo't maala amadengdeng di tabangkag tanabagyaw. Ay kating ka gumatang Nagasidag di ta tersina ni Marikwanang. Awan mo't nga ron igatang kaw. Day takit tay kunaking ka. No adda kwarta, kas kala milyonaryaw. Arwar ka arwar. Into no awanay, kas kala marabutay na nakapupo dito'y balay. Ikaw mutang, no awan igatang mau.
Ay, mabainak mat nga ron nga agpakita ka dagiti kukumaray. Inkan ano di mo kaya ti mabisinan. Nabannog kun mabisina kaon. Sikan ati mapanumutang. Sige, sikan na. No saan aga po itiramid mo? Dapay ko makwartada. Nana, ako'y akas ka lang nakuteran amarabot eh. Ay, mabisin kamay. Ngam awan pa'y mailuto basang. Agpapautang mat ni kagawad. Ingka umutang kan kwa na, Nana. Kababain mo't ngamin ti mapanumutang. Ay, awan ka de ti maipautang mau. Ay, awan Nana. Apay ngay amabain ka kat kumarim mo. Apay ngay narut adi ka mabain kanya. Ay sabali ka. Sabali mo't ni kumarek. Anya ngay tinagdumaan may. Takabain mo. Idin ko tadi nakabain. Mainsultuak saan, Nana? Ay ikwa ngamin, basang. Nabayag ajak napnapan di tatersina na, idi at na kwartak. Ay, nagalas mat gayam ti aramid yun, Nana. Am mo yun laang, no tiyempo ti rigat. Angam no tiyempo ti namay, gayo idam mo. Busing, nakihitak ba't na nagsarita kayo kininana tuyang? Anya ka di tinagsaritaan niyaw? Ay, mabisinda kano ni tata badong. Ngam awan kano bagas da. Awan kano ti iluto da, chef. Apay adi umasidag ka dagiti kukumari na ngay. Mabain kano, may. Kasano adi mabain? Kat nagalas gayam ti aramid na, no saan nga agrigrigat. Mawata ko no apay mabain, busing. Gapo iti pride. Saan ngagpakumbaba? Hay? No siyak ti mabisin akot. Alim mo ti pride ko. No si ka. Agduma kayo mo't iti kababalain. Hay? Imbag tasaan nga ungtan ni tata badong ti asawa na? Naanos ngamin ni tata ba daw? Ang aglablabos mo't ni nanatuyang. Saan ka de, chef? Nasa umaon, busing. Day tama, tinadlaw ka. Day baga kada kayo antay. Kagawad ko anang. Anya day ta, kwarog. Mabisin ka no dana natuyang kantata ba daw? Ang awan ka no iluto da. Nakaamuamot, kwarog. Nasao kanyak ni busing. Gaputa nagsarita da kininanatuyang. Ay, naibos nga tati kwartada, isong agrigat, dad. Puotan nyo ti bagak. Umasidag matlaang dayjay no agrigat. Kasta mo't ti atap ko, maray. Awan mo't sa baling nga asit ganna kay. Di na nga ta maasitgan dagiti kanayon akadwana no adda kwartana. Kadwa na laang dagijay no adda kwartana. No awan kwartana, ay aday wandan ni Marituyang. Na, apa yun ba daw? Agpigpigurgar ka, Maut. Kanya tinararamid, Maut. Malamig na to yan. Nagsakit o tayo tulog. Agkakabsutak pa yan. Ay, ipan ka ko may ospital. Ngamawa na pulos kwartata. Nasaan ka kung managbarayo mo yun ay? Hindi ko makwartata. No awan gas-gasat ka. Ang may sakanton ni Tibiaga. Ay, sana ba daw inak panawan? Ay, inak mangirimidyaw. Diyak kaya tiyag may sa. Naramidam. Inak umutang iti aramatan tama pa ni Diya ospital. Ay, napangaasiyo, Kapitan. Tulungan da ka di Anyat may tulong ka. Delikado ti sasaadin ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital ngam awan pulos kwartabay. Ay, mabit lang ta, ibagak ka ni Banang. Barang ada igdam na kwarta. Ay, Banang, umay ka ditoy! Apay ka day. Anya ti bagam. Ada ni Marituyang. Agkasapulan iti kwarta. Pautangam ka no. Ay. Itaman pa'y Marituyang. Pangarabatam iti kwarta. Ay, pangaasim ka di, Amaray.
Masakit ni badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital. Agpautang ka man, Maray. Ay, adda kwartak, Maray. Ang amangan no kurang. Mala, mapanta ijaayan ni Marikwanang. Tapanayunan ta. Apay, kukumaray. Sinapsapay matimay. Ang kasapulan ni badung ko iti kwarta. Tamasakit, Maray. Pangaasim ka di tanayunam ti ipautang ni Maribanang. Day talaga yan, Maray. Kumari da ka, iso adi da ka baybayan iti tsimpo tirigat. Hayag yaman akunay ka da kayo kukumaray. Da kayo ti pudno agayam. Dumawatak iti dispensar. Gapo iti kinaalas ti ugalayk. Napudno kami agagayam mo, Marituyang. Saan kami amanagimula iti sakit tinakay? Iso siguro aparparaburan na kayo latta ni Apo tama nagtulong kayo. Tuladen kayo man. Agbalbaliw akaw. Ay, nahanatoyang. No adda kwartam, di mo liplipatan dagiti kukumarem. Taiti ka nito tirigat mo, isuda matlat na ti kamana. Ala sigay! Dilan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y makukwarta. Awan pa'y may gatang iti siday. Kag mang panunot ka iti pagkwartaan. Sa pa'y mapayag pa'y maapid ag iti mula tayo di bangkag. Kaanong tupay ngay ngagsidata iti naimas. Ay kutinton makaapit ka. Di santa pa'y ngarog ngagsida ita. Mang panunot ka iti pagkwartaan ita. Tapno makagatang ta iti naimas kasi daon. Yan niya ngay nga tangag paisaw. Tulungan naman ngagpanunot. Ay, unay tabuok mon, Enteng. Apay noing kamat agpapukes. Kapitan ka ngam lampong kamay. Uray lampong at tabagay ka. Anya abagay. Kat nukaslan na itayab nga umok tibilit day taulom. Sapay awan mo nalaing nga agpukis dito'y ayan tayo. Masakol ang mapan ili. Ay kat mapangka ijay ili ah. Adamat jay tricycle ni Kwarog apagluganam. Ay, bunsa. Inak ili. Inak agpasyan. Ay, saan nga agpasyar ti papanam ijay ilay. Ingka agpapukes. Agur oray jay barangay holkan ka. Barangay hol dito. Agbalailang kumamit datao. Tinabutusan, masapol na agserbi asipupugnaw. Saan kat nga agpalailang? Di ka ka di mabain? Napay nga mabain ako mga kapitanak. Siya ka tipagbainan da. Ay, di ka man, Enteng. Nagtugaw ka aya, kapitan. No saan adagiti tattao tinangipatugaw kan ka? Nakitak mo't arimor ni Kapitan. Naglugan iti tricycle ni Kwaraw. Oray siya, nakitak mo't. Papanan na nga ta. Nay, Maray, sumungad ni Maribanang. Ay damagang taman no papanan ni Kapitan. Ay, Marituyang, adda kamot dito tersena. Umayak ko magumatang iti kapay, Maray. Ay nakitak mo't ni Kapitan ang naglugan iti tricycle. Ay, imbaon ko amapan agpapukis. Lampong ngaminan.
Mayat kumaano adda barbershop dito'y kabildatan. Aywan, mayat nga agpaisaw. Adulakit dahi tagpapukays. Nabayag nga agpaiso. Awan nakapanunot nga agpukis dito'y. Ay, adan to barbershop dito'y. Sigay, innakaw. Ni, pimanaw mo tan. Anya nga tati kayat asawon da ya panagkatawan sa pimanaw. Jakmet nga rod maawatan, maray. Imbag ta naabutan ka dito'y balay nga agkuy-kuy-yakoy ba daw? Apay aya, anya ko matipagsayatan na. Nakitak ngamin ni Kapitan Anagudong. Mapan ka no agpapukays. Apay ko man, numapan agpapukays. Napanunot ka. Ano adda barbershop dito'y? Bumak nang ti barbera. Awan nga ron, ti makapanunot. Masapaw la mapanda ijay ilay, tagpapukis da ijay. Nagkapsot kan ba daw? Ha? Sika ti mangibangon iti barbershop. Adda kwarta nga indulin ka. Gumatang ka iti kartib ken razor. Ngam, jakbit amo ti agpukays. Ay kat praktisem Apay nga iti basketballista. Amo na ay adagaw sa tag-basketball. No di na pa'y prinaktays ngay muna. Mayat matipukis yo, Kapitan. Bagay yun lang unay. Imubing kayo pa Ay, imubing ko nam. Ay, mano atawan, ti naikat atawan ka. Mabalin ayamat ang maikatan titawan, Kapitan. No kunam nga imubingak. Ita, kunam asaan ang maikatan titawan. Tilangam laang ti imubing, Kapitan. Ay, ada pa'y nga tamaalilaw iti kinataar ka. Ala, anya ang maalilaw, Kapitan. Apay, saan nyo akabutang tibalunat? Kung naklaang, ang mga no ibangam ka ni Nanang Babanang, ay agong gato ba na? Nay, nakasukat ka ba daw, papanam? Saan aya nga imbagam ngay naggumatang iti kartib? Resor, tagpukisak dito'y kabildatan. Ita ka din ti papan mo jay ilay. Sigay, tamangirwarak iti paggatang mo. Madanak mo't langan iti trabaho. Saan lang ni parenteng ti daw awatan na nga honorarium na. Wala, tapno adamot pagkwartaan ta. Hey, magatang kuntumutang ti kayat ko agatangan. Moto'y nga rodan ti paggatang ka, tinakad. Siguradom a razor ken kartib ti gatanga, ma? Kita niya kumapay nga iti katangad. Inteng, nakitam ka din ni Paribadong ijay ilay? Ay, Paribadong ko nam. Apay, nagudong ni Paribadong. Awan mo't tinakit-kita. Dinamag ngamin ni Marito yang no papanam. Nakita nakakano alimugan iti tricycle. Ha? Apay nga adamagan na. Anya nga iti imbagam anak-panak. Imbagak nga ingkagpapukis. Idikwan, nagudong mat ni Paribadong. Anya kumat nakakaskas daw nga no nagudong ni Paribadong. Sabali nga minti katawan ni Marituyang. Idi imbagak nga awan nga minti barbershop dito kabildatan. Apay akatawaan na nga. Anya nga iti kayat na asawan. Dayta nga rod tinagsiddaawan me ka ni Marikwanang. Nay, naglampong dayta buok mo, baraw. Inton malam sumangpot ni Badong Kaw. Umay ka agpapukis ken kwa na, Ha? Agpukpukis ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wun, baraw. Iso nga umay ka agpapukay, sa? Ay, umayak tuman nga rod, nana. Jakmat ngamin makapanijay ilay. Nangina lang nga rudin ti plitay. Nangina manen ti bayad ti agpukis ijay ilay. Agpaiso day tanana. No agpapukis lang ti gagaram ijay ilay, gumastos ka pa eh. Iso nga iyawis kaw, adito'y kalaangan balay nga agpapukais. Mabalin ka day, mga awisak pa iti kadwak nga umay agpapukis, nana? Ay katuan na baraw. May mayat kit di no ado kayo nga agpapukis kin ni Badong Kaw. Imbag ta simbangput kan ba daw?
Addan na bagaak nga umay agpapukays inton malam. Agsagana ka, tama nga nuado ti kadwa na nga umay. Ay, adan nagpapukis. Ay, nagsayatay. Mausar ko mudlangan ti resort kang kartib kaw. Kabarbaro ko naman. Inton malpas da nga agpapukays, singirum ida iti husto, ha? Ay, kitwa na. Kakaisuna nang ina ti kartib kang resort. Hey, mangruge inton malam. Agawatan iti kwarta a bayad dagiti agpapukays. Wain, inton kuan, mangikabilak iti karatula di tabatog. Badongs Barbershop. Na, apay asikalaangay. Ha? Pati siyak tasyak tinakapanunaw. Badong and Tuyang's Barbershop. Kasdi Malayo na yun. Kastanto ti surat kaw. Kalpasan na, ikabil kaw di tabatog. Mayak man nga rin agpapukays, tatabadong. Ala, agtugaw ka, pero gikaw. Sige, napagandara ka, dahil ito'y di kuryente, arisar. Magmanta nakagatang kay ti kastam, tatabadong. Ay, kitwa na. Barbero ka rin. Sige, ipadalan ka, dahil ito'y di kuryente, arisar, dito ulaw. Nene, apay nga tatabadong. Ha? Nangat nga tumatitibangir. Nangat nga to eh. Ay, guri ka man, takita. Oh, kita mo. Si Mikalbo di tabangir, oh. Di tabangir katatid daw. Ay, wala niya. Ay, guray. Ay, parihok. Magpadpadada. Nene, apay nga tatabadong. Sa bali mo ti panang pukis mo. Aguray ata, indak pa'y basit alayan di kartay. Mating samot ka Diyos na ito'y arisora. Nalpas ka da, hindi pukpukisam. Aguray, tanabatik gayam ti kartay dito unay. Itarimaan ka, medyo bangkeng. Na, nagpraktisam samot ti buok jay damo a pinukisam. Kas lakastan na. Bangking pa'y nga roden. Apay ngay abangking ako nam. Madinsa nga ro, Jerry, saur. Madi Jeresor, wano saan mo nga amo nga aramatan. Practice nga raw. Sige, tinak ituloy apukisan day jay. Ne, sa bali mo tata. Kartib ka matla kartibo yun. Saan ka ako manuti Kin sumanao kan tumay. Anay ko tata, nakartib mo tilapayag ko. Ha? Anay ko. Hindi kan tubod ako tay. Kung nakasaan ka nga kukutay. Saan mo nasamot ka mo ti agpukis? Bangking lang arudan. Inraman mo pa akinartib tilapayag ko. Ay, inak man langan ipatariman iti sa bali na iti pinukisam. Nagalas. Anya na alas. Gusto may. Bagay mo tupay day tapo guys. Anya bagay kat bangking mat. Si Mikalbo iti bangir. Bayad ka nga raw. Sa payawan pa'y buwinamanok itang aldaw. Apay ko mga agbayad ak ngay. Mangtid kakit di ay iti paggatang ko iti agas iti lapayag ko akinartib mo. Sikat ay agbayad na pinukisan ka. Nujay ka iling nga nagpapukis. Agpasahe ka pa. Nangina ti pasahe kag papukis si Jay. Ninanatuyang tinangibaga nga umayak agpapukis. Kunak no libre. At daya mo't librita. Sikat ti mangtid iti pagpaagas ko. Ay kita tayo di barangay hall. Iti sangaw di kapitan. Apay na itabuk mau. Anya tinararamid mau. Paganina na po yung agpapuki sa kinitata ba daw. Kapanak may. Hindi na magkaya mamut yung pukis, Chief. Ha? Apay nga paputam talapayag mau. Raman akinartib ni tata ba daw, Chief? Napingasan ba sit? Sing-singiran na kid din itinangina. Kat saan mat ahusto ti panagpukis na. Anya? Nagpraktisan ni tata ba dong detang ulam? Kunak namin no muna, Chip. Inanatuyang tinangibaga ang agpapuki sa ni tata ba dong? Kita man day talapayag mau? Ha? Napingasan mo't ngagpaisaw. Awagan da ka ita ni tipingas. May ka din yung pinukisa dito, Maray. Pinukisam. Apay, amom ayat yung pukis. Ay, kitwa na. May nagpapukis yung tao. Idinalpas, di nakikayatan, tagbayad. Urayat, ang mga numay dito barangay hall. Nagtulag kayo kade, nga umay kayo dito barangay hall. Wine,
Imbaga nga kita kami dito. Awampay matimimay ditoy. Di urayan ta no umay. Kakaisuna ka barbaro ti razor king kartibgaw. Di nakikayatan ti agbayad. Nabanugak pa yung mga nagpukis king kuwana. Dan samot la ako makalugong kagawad. Lakwan nakman. Nay, aguray ka. Anya ngay tinapasamak di tabok mo. Kanapay nga aputam tilapayag mo. Kinartib ni tata ba daw ang kagawad? Ah, anya? Impalubos mo a kinartib na tilapayag mo. Pukpukisan na. Inraman na mo to na kinartib tilapayag ko. Amo ayamot ni kabadong nga minti agbukes. Isumot ti ko na ni Nana tuyang kagawad. Nadakat kasta apukisan, bangkeng. Singiran na kidin itinangina. Saan ba't nga ro da husto ti pukis na? Ay, iso agumatang ka iti kalugang, tapno malingdan kasta ka day. Wain kagawad. Agkita kami kano dita barangay hall. Sumunga day, ti pinukisa. Kagawad, makakalugong mitay. Ay katurayan ta Tadamagak man, wanya ti husto na pasamak. Apay, adi na kabinayadan. Aday tangag paiso ti lukaw. Umayay. Kagawad, anda ka din ni kapitan. Adda meeting na ijay ilay. Isu asyak ita ti adda dito, ibarok. Kagawad, kitaan nyo man, nurumbang agbayad na kinitata ba daw? Itag man tapukis mo. Pukis ka di day tawin, no? Nagayayaman laang. Isupay kit di tirumbang agbayad takinartib na tilapayag ko. Igatang ko iti agas, tinasugat alapayag ko. Napingasan ba't ngagpaiso tilapayag mo, baraw? Ay. Ingka ipakita iti doktor day tamang ano aging piksyon. Masapo lamang tad ni tatabadong kagawad. Paggatang ko iti agas. Rumba nga ikam ni Doro iti paggatang na iti agas, pari badong. Ay, saan ko mga inggagara akinartib? Kagawad dalmasyaw. Uray saan mo nga inggagara, tanapadaram ti tao. Kayat mo ka day, pingasanda mo tilapayag mo. Ay, sana. Diyak kaya tagbalin na pingas, kagawad. Matlagayam. Agyaman ka, tasan asika tinapingasan. Ken saan ka man ngamin nga aging pupukes, ket saan mo matgayam nga mo ti agpukes. Awan to ti umayag papukis ken ka, tamudan tinapasamak. Di mo matgayam amo ti agpukis. Tuyak, mangtig ka iti gatang di pinukisak iti agas. Napingasan, tilapayag na. Anya? Ay, saan lang arudan na nagbayad? Isupay ti ikak, iti igatang na iti agas. Isotembaga ni kagawad dalmasyaw. No di mo kano kayat ti agbayad, pingasan na may tilapayag mo, tapno amanaws. Ay sos, jak lakit di kayat tagbalin na pingas. Sinalbag kiday, kunak no pagkwartaan, ad-adamot amapukawan ti tao. Naggastuan pay. Husto ti ko na ni kagawad dalmasyaw. No saan nga amaw, saan nga ipapilay? Si kanto mga men, imbaga magpukisak. Ay, madingag pa'y sa uno saan nga amaw. Taisaw ti pakaisag makan. Ay nagtatabadong kan nanatoyang. Madingaming tagin lalaing. Tapakadaksan nyo dahit na. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Junrel. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.